Sure Qasas Mekkede nazil bo'lgan 88 oyat. Bismillahirrahmanirrahim. Eng shafqatlik, eng mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Tasim mim. Tasim mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Bu roşan kitap, yani Kur'an ayetleridir. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. İman etgan kavm üçün sana Musa ve Firavun kıssasını haqlıq asasda okup berimiz. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. Şübhisiz ki Firavun zımında zomugerlikte haddidin aştı. Ahalisini böleklerge bölüp uladın bir taife, yani Beni İsrail'ni bözek kıldı. Ulanın oğullarını öldürüp kızlarını hizmet kisiliş için terik kaldırdı. Firavun hakikaten buzgunçıladın idi. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. Biz ziminde bozak kılınganlarga merhamet kılışını irade kılımız. Ulanı yol başçıladın kılışını, ulanı Firavun ve onun kavmige varis kılışını irade kılımız. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. Ulanı ziminde küç kuvvetke egi kılmakçımız. Biz Firavunga, veziri Haman'a ve ulanın koşunuğa, uladın, yani bozak kılınganlardan qo'rqadigan narsani, ya'ni Bani İsrailni Misrga hukmron qilishni ko'stimiz. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Musa'nın anasıga ilham bilen bildirdik ki Musa'nı emitkin. Onun ziyankeşlikке uçuruşidan korksan onu sandık silip deryaga, yani Nil deryasıga taşlagın. Korkmagın, kaygırmagın. Onu sana çokum kaytırımız ve onu peygamberlerden kılımız. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. Firavun'un ailesidekiler Musa'nı akıbet özlerine düşman ve xapılıqның mənbəsi qilish üçün deryadan süzüp aldı. Şübhisiz ki Firavun, Haman ve ulanın koşunları hatalaşkan idi. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. Firavun'un ayali
bu bala mana ve sana köz nuri yani hoşallık bolsun. Onu öldürmengla. Belkim o bizge payda yetkizer ya ki onu oğul kılıp alarmız, dedi. Halbuki ula Firavun'un ve onun yardımcılarının halaketinin Musa'nın koluda boluduğanlıqını hukmaydı. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. Musa'nın anası Musa'nın Firavun'un koluğa düşüp kalganlıqını anlap es huşunu yoqatdı. Onun Allah'ın balını qaytırış vədisiga işengüçilerden boluş üçün onun köңlünü hatırjam qılmagan bolsaq, o balını aşkarlap qoygalı tasqagan idi. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. Anası Musa'nın hemşirisiga xabarni o'qish uchun Musaga ergashgin dedi. Hemşirisi Musa'ni yiroqdan ko'rib turdi. Halbuki ular uni tonimaydi. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. Öz anası kelişten ilgiri Musa'ni süt emgüzgiçi ayallarının emitişidin tostuk. Musa'nın hemşerisi sizlarga uni baqadigan obdan bir ailni ko'zitib qo'yaymi? Ular uni ixlos bilan baqadi, dedi. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Anısının xoşal bo'lişi, qayg'urmaslığı ve Allah'ın vədisinin haq ekanligini bilish uchun biz Musa'ni onun qaytırdık. Lekin insanların tolisi Allah'ın vədisinin haq ekanligini bilmeydi. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Musa üsp yetilgende, aqlı toşqanda onunğa peygamberlikni ve ilimni ata qıldık. Biz yaxşılarga muşundaq mükafat berimiz. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. Musa şehir ahalisinden hiç kişini körgeli bulmaydigan bir vaqtda, yani tushlik uykudaki çağda şehirge kirdi. U şehirde iki kişinin urushuvatganligini ko'rdi. Urushuvatganlardan biri öz qavmidan bo'lsa, yana biri uning dushmani edi. Öz qavmidan bo'lgan odam dushmaniga qarshi uningdan yordam tiladi. Musa uni musht bilan birini urib o'ltirib qo'ydi. Musa aytdi: "Bu şeytanning ishidir. Shubhisizki şeytan azdırgıcı, aşkarı düşmandır." قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. Musa aytdi: "Rabbim, men hakikaten özümge zulüm kıldım. Bana mağfiret kıygın." Allah onunğa mağfiret kıldı.
Allah hakikaten en mağfiret kılgıcıdır, en mihribandır. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. Musa aytdi. Rabbim, bana mağfiret kılganlık nimetin sebebi bilen men hergiz günahkarlık yardımcı bolmayman. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. Musa etigende korkunuş içinde etrafa qarab şehir aralab yüretti. Nagahan tünügün onundan yardım tilegen adam bir qibiti bilen uruşup soğan alda Musa'dan yardım tilidi. Musa onunla sen hakikaten aşkarı gumrah ikensen dedi. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. Musa ikisinin ortak düşmeni boğan adam Qibtiga kol uzatmakçı boğanda düşmeni. Ey Musa, sen tünügün bir adamını öldürgendek meni öldürmekçi misin? Sen ziminde tüzgüçilerden buluşunu halamay, fakat zomuger buluşunu halaysan, dedi. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. Bir adam şehirinin yirak yeriden aldırab kelip, ey Musa, şübhisiz ki kattala seni öldürüşke meslet kılışıvadıdı. Şehirden derhal çıkıp ketkin. Men elbette sana sadık kişilerden men, dedi. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. Musa korkunç içinde etrafka bakkan halda şehirden çıktı. O, ey Rabbim, meni zalim kavmden kutkızgın, dedi. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. O, Medyen tarafki yüzlengen çağda, Rabbim meni doğru yolga yetekleşi mümkün, dedi. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. Musa, Medyen'deki bir bulakның hinir kelgende mallarını soğuruvatkan bir top kişilerini köydü. Ulardan başka yine koylarını sudun tosup tuğan iki ayalını köydü. Musa ulağa, Silerge nim boldu? Yani koylarınlarını sudun tosup durup silağı, dedi. Ula, padıcıla koylarını soğurup boğandın keyin andın biz soğurumuz. Atımız bolsa yaşınıp kalgan buvaydır, dedi. فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ
فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Musa ulanın koylarını sug'urib berdi. Andın arkasıga burulup bir daraxtning soyasiga berip o'ltirib, Rabbim, bana rızıqdan nimani bersan, men haqiqatan uningga muhtoj dedi. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. Ulanın, yani o iki ayalının biri Musa'nın yanıga uyatcanlık bilen minip kelip, koylarımızını sug'urib berganligingning haqqini berish uchun atam seni rastlı chaqirdi dedi. Musa onun qishig'i kelib, ahvolni hikoya qilib berdi. U, qo'rqmag'in, zalim qavmdan qutulding dedi. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. Ulanın, yani ayallarının biri etti. Ey ata, onu sen işletkin. Bu sen işletkenlerinin hemmesinden en yaxşısıdır. Hem güçlük hem işençliktir. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. O etti. Bana 8 yıl işlep verişin bedeliga sana bu iki kızımның birini berişini halayman. Eğer 10 yılını toşqizib etsen, o ixtiyaring. 10 yılını şart qilib, seni mushaqqatga selib qo'yishni xolamayman. Allah xolisa, mening yaxshi odam ekanligimni bayqaysan. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. Musa etti. Bu ikimizning aramızdaki to'xtamdir. 2 muddat, yani 8 yıl bilen 10 yılning qaysisini to'shqizsam to'shqizay. Bana ortiqcha talab qo'yishga bo'lmaydi. Allah bizning so'zimizga guvohdir. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. Musa o'zaro kelishgan muddatni, ya'ni kelishgan muddatning to'liqroqi bo'lgan 10 yilni to'shqazgandan keyin oilasidagilarni elib Misrga qarab yo'lga chiqdi. U Tur teg'i tarafida o't ko'ydi. U ailasidagilarga, shubhisizki men yiroqdan o't ko'rdim. U yerdan men sizlarga bir xabar elib kelay, ya sizlarning sinishinglar uchun o'tdan bir parcha cho'g' elib kelay dedi. Musa alayhissalom o'tning yeniga kelib, onun o't emas, nur ekanligini bildi. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في
في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. Musa otning yeniga kelganda vodining o'ng tarafining girvigiga to'g'ri keladigan muborak joydagi daraxt tarafdan mundaq nido anglandi. Ey Musa, sana söz qilayotgan men haqiqatan olamlarning Rabbi Allohdir men. وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. Sen hasangni tashlag'in. Musa hassının goya yılandek tez hareketlanayotganligini ko'rganda orqasiga burilib qochdi. Keyniga qaramadi. Nido qilindiki, ey Musa, beri kel, qo'rqmag'in. Sen haqiqatan qo'rqinishdan amin bo'lg'uchilardinsan. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. Qo'lingni qo'yningga sag'in. U hech qandaq illatsiz bir parcha oydek parlab op-oq bo'lib chiqadi. Qo'rqinchni daf'i qilish uchun qo'lingni yig'ib olgan. Ya'ni qo'yningga selib olgan. Bu ikkisi Fir'avnga va uning qavmining cho'nglariga Rabbing tarafidan kelgan pakitdir. Ular haqiqatan bizning itoatimizdan chiqquchi fasık kavm idi. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. Musa aytdi. Rabbim, men haqiqatan ulardan bir odamni o'ltirib qo'ydim. Shuning uchun ularning meni o'ltirishidan qo'rqaman. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردا يصدقني إني أخاف أن يكذبون. Qarindishim Harunning tili meningdan ravandir. Uni men bilan billa payg'ambarligimni tasdiqlaydigan yordamchi qilib avatgin. Men haqiqatan ularning meni inkor qilishidan qo'rqaman. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. Allah aytdi. Qarindishing orqali seni kuchaytimiz. Ikkinglarni mutlaq g'olib qilamiz. Shuning uchun ular ikkinglarga ziyonkashlik qila olmaydi. Sizlar ikkinglar va ikkinglarga ergashganlar bizning oyatlarimiz orqali g'alaba qilasizlar. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. Musa ularga bizning ro'shan mo'jizalarimizni elib kelganda, ular bu o'ydirib chiqarilgan sehrdir. Bizning ota-bobolarimizda bundaq narsalarning borligini anglamagan edik, dedi.
وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. Musa aytdi: Rabbim özünün dergahıdan kimning hidayet ilip kelganligini, ahiretning yaxshi aqibatiga kimning ega bo'ladiganligini obdan biladi. Zalimlar, ya'ni Allohga yolg'onni chaplag'uchi fojirlar cho'qim muvaffaqiyat qozonolmaydi. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. Firavun aytdi: Ey kattalar, men özümden başqa yana bir ilahning borligini bilmayman. Ey Haman, mening uchun pishirib egiz bir bino sag'in. Men Musa'nın ilahini ko'rishim mumkin. Men haqiqatan uni osmonda bir Rab bor degan davosida yolg'onchilardan gumon qilaman. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. Firavun ve onun qo'shoni zaminda zulm qilib iymon etishga bo'yin tovliq qildi. Ular o'zlarini biz tarafga qaytarolmaymiz, ya'ni qiyomat va qayta terilish yo'q, hisob ilinishmi, jazoga tortilishmi yo'q deb gumon qildi. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. Biz Firavunni ve onun qo'shinlarini jazoladik. Ularni dengizga tashlab etdik. Ya'ni ularni dengizda g'arq qilib etdik. Ulardan bir odammi saqqog'ini yo'q. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, zalimlarning oqibatining qandoq bo'lganligiga ibrat ko'zi bilan qarag'in. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. Ularni biz cehennemge ündeydiğen peşivala kıldık. Yani ularni biz dünyada gumrahla egişidiğen küfrünün başlıkları kıldık. Kıyamet günü ular yardımga erişelmeydi. Yani kıyamet günü ulardan azapını defi kılıdığan medetkar bulmaydı. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. Ulağa bu dünyada la'netni ergeştirdik. Yani ulağa bu dünyada Allah, periştiler ve müminler la'net okuydu. Kıyamet günü ula Allah'ın rahmetinden yirak kılınğıçılardır. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Şüphesiz ki biz Nuh'nın kavmi Ad, Semud ve Lut kavmi qatarlıq ilgiriki ümmetlerini halak kılgandan keyin kişiler, yani Bani İsrail'nin dillarına hakikatini körüdüğün nur berip ulağa hidayet ve rahmet kıldık. Ula vazi nasihat alsın deb Musa'ga kitapni, yani Tevratni berdik. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz G'arbi tağının bir tarafida Musa'ga vahiy nazil qilganimizda sen yo'q eding. Buni o'z ko'zing bilan mi ko'rmagan eding?
ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. Lekin biz nurg'un ummatlarni yaratdik. Ularning umri uzun bo'ldi. Sen Medyen aholisining ichida ularga bizning oyatlarimizni tilovat qilib to'g'ichi bo'g'ning yo'q. Lekin biz seni ulardan boshqa bir qavmga payg'ambar qilib avatdik. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. Biz Tur teg'ining bir tarafida Musaga so'z qilganimizda sen yo'q eding. Lekin bu sendan ilgari hech bir ogohlantiruvchi kelmagan qavmni ogohlantirishing uchun, ularning va'zi nasihat elishi uchun Rabbing tarafidan nozil qilingan rahmatdir. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. Ularning qilgan ishlari, ya'ni kufri va gunohlar tufaylidan ularga biror azob kelsa, Rabbimiz bizga biror payg'ambar avatgan bo'lsang eding, sening oyatlaringga ergishatdik va mu'minlardan bo'latdik demasliklari uchun seni ularga payg'ambar qilib avatdik. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. Ularga biz vahiy qilgan haqiqat nozil bo'lgan chaqda ular uningga, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallamga, nemishqa Musaga berilgan mo'jiz berilmadi dedi. Ular ilgari Musaga berilgan mo'jizni inkor qilmadimi? Ular Tavrat bilan Qur'on bir-birini tasdiq qiladigan sehrdir dedi. Ular biz haqiqatan ikki kitobning her birini inkar qilg'uchimiz dedi. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. Aytqin ki, agar u ikki kitob sehrdir degan so'zinglarda rostchil bo'ladigan bo'lsanglar, u ikki kitobga qaraganda Allah tarafidan nozil bo'lgan texmi to'g'ri bir kitob keltirib beqinglar. Men uningga ergishay. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Agar ular sana javob bermasa, bilgin ki ular faqat o'zlarining nafs xohishiga ergishidi. Allah vahiy qilgan to'g'ri yo'lni qo'yib, nafs xohishiga ergashgan kishidanmi ozg'un odam bormi? Allah haqiqatan zolim qavmni hidoyat qilmaydi. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Va'zi nasihat olsun deb shubhisizki ularga Qur'onni üzüldürmey tushirdik.
الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. Kur'an'dan ilgari biz kitap, yani İncil, Tevrat nazil kılganlar, yani Nasara ve Yahudilarning müminleri Kur'an'a iman etdi. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. Ulağa Kur'an tilavet kılıngan çağda, biz Kur'an'a işendik, şübhisiz ki o Rabbimiz tarafından nazil bolgan hakikattir. Biz hakikaten bunundan burun Müslüman idik deydi. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. Ulanın kıygan sabır taqati üçün ulağa qoş savab verildi. Ula yaxşılık arqılıq yamanlıqni dəb'i qılıdı. Biz ulağa rızıq qılıb bəgən nəslərdən yaxşılıq yollarına sərf qılıdı. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. Ula bihudi sözlerini anlaganda onundan yüz örüp, yani kulak sanmay, bizning amallarimiz özümüz üçün, sizlarning amallaringlarmi özünglar üçün, sizlarga amonlik bo'lsin. Biz nadonlardan do'stlik tilamaymiz deydi. İnneke la tehdi men ahbabte ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. Şübhisiz ki sen xalığan adamını hidayet kılalmaysan. Lekin Allah özü xalığan adamını hidayet kılıdı. Allah hidayet tapıcılarını obdan bilidi. وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. Ula eğer biz sen bilen doğru yolga erişidigan bolsak, ziminimizden haydab chiqarilamiz dedi. Ularni biz tinch haramga yerlashtirmadikmi? Haramga turlik meyvelerning hammasi keltirildi. Bu bizning dargohimizdan tushirilgan rizqdir. Lekin ularning to'lisi bilmaydi. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. Biz nurgun şehrini halak kıldık. Ulanın ahalisi keyip sapalık turmuş geçiretti. Bu ulanın turalgı caylarıdır. Ula halak boğandın keyin o caylarda azgını vakittin taşkırı adam tuğan emas. Ulağa yani mal mülki ve yurtığa biz varislik kıldık. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى
حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. Rabbin şehirlerinin merkezige, ulanın ailesiga bizning oyatlarimizni tilovat qilib berdigan bir payg'ambar avatmigicha shaharlarni halok qilg'uchi bo'lmadik. Shaharlarning aholisi zolim bo'lmagicha shaharlarni halok qilg'uchimi bo'lmadik. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. Sizlarga qandaq narsa berilmasin, u dunyo tirikchiligidagi faydalanadigan narsadir va dunyo tirikchiligining zinnatidir. Allohning dargohidagi savob eng yaxshidir, eng baqidir. Tushunmamsizlar? أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. Biz yaxshi va'dani qilgan, ya'ni jannatni va'da qilgan odam uni topadi. U dunyo tirikchiligidagi foydalanadigan narsalar bilan biz foydalandirgan, ondan qiyomat kuni azobga duchor bo'lgan odam bilan o'xshashmi? ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. Şu kuni Allah ulağa sizlar gumon qilgan mening sheriklarim qayerda deb nido qiladi. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. Özleriga azob tegishlik bo'lganlar, ya'ni mushriklarning cho'nglari, Rabbimiz biz sening yo'lingdan azdirganlarni, ya'ni ergashkichilarimizni o'zimiz azgandek azdirdik. Rabbimiz ulardan yiroqlashib sana yaqinlashdik. Ular bizga ibodat qilmaydi. Faqat nafs xohishlariga ibodat qiladi deyishdi. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. Ulağa şerik keltirgen ma'budlaringlarni chaqiringlar deyilgan aman ular şerik keltirgen ma'budlarini chaqirdi. Ulardan javob kelmaydi. Ular azobni ko'rgan chaqda kafir bo'lganliklariga nadomat chekib, dunyodagi vaqtida hidoyat topgan bo'lishlarini arzu qildi. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. O günde Allah ular nida qilib aytidi. Payg'ambarlarga nima bilan javob berdinglar?
فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. Bu günde ulağa baharlıq xəbərlə qaranğı buludu. Ula özara soraşmaydı. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. Tövbə qıyğan, iman etqan və yaxşı əməl qıyğan adamga kelsək, onun məqsədki erişkiçilərdən bolışı ümidlikdir. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Allah xalığını yaratıdı. Xalığan adamni peyğəmbərlik tallaydı. Tallaş huquqi uladı emas. Allah paktır. Ulanın şirik keltirgenlerden üstündür. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. Rabbin ulanın dilleri da yoşurun tutkallarını ve ağızlarda tigenlerini bilip durdu. وَهُوَ اللّٰهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. O Allah'dır. Onundan bölek ibadetke layık hiç mabud berhak yoktur. Dünya ve ahirette cemi hamd sana Allah'a mensuptur. Hüküm çıkarış Allah'a mensuptur. Sile Allah'ın dergahıga kaytırlısılar. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ. Eyt bekanlaçı, eğer Allah keçini sile üçün kıyamet günü geçe uzun sözüdüğün bolsa, Allah'tan bölek kaysı ilah silege yoruqluq elip geleleydi, sile anlamam sile, degin. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Eyt bekanlaçı, eğer Allah kündüzni sile üçün kıyamet günü geçe sözüdüğün bolsa, Allah'tan bölek kaysı ilah silege aram ilişinler üçün keçini ilip geleleydi, sile görmem sile, degin. وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Sileni keçide aram asın, kündüzde hayatlık yolu da hareketlenip Allah'ın fezlini talep kıysun ve Allah'ın nimetlerine şükür kıysun dep, sile üçün keçi bilen kündüzni yaratışı Allah'ın rahmetidendir. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذ۪ينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. O günde Allah ulağı nida kılıp, sile guman kıygan minin şiriklerim kayada deydi. وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا
فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. Biz her ümmetten ulanın emellerine guvahlık berdiğan bir guvahçı, yani peygamberini çıkarımız. Pakitinlarını keltirinla deymiz. Ula hakikatinin Allah'a mensup ikenlikini andın bilidi. Ulanın oydurup çıkan nesilleri, yani mabudları, özlerini uladın çetki alıdı. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. Karun hakikaten Musa'nın kavminden idi. Karun ulağa yuğanlık kıldı. Karun'a hazinelerden şu kadar bergen idik ki, ulağının açkışlarını kötürüş, küçlük bir camiye gibi hakikaten iğirlik kılattı. Aynı vakitte Karun'a kavmi etti. Körenlep ketme. Allah hakikaten körenlep ketkiçilerini yaxşı görmeydi. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Allah sana bergen baylık bilen ahiret yurtunu tiligin. Dünyadaki nesibanını unutmagan. Allah sana yaxşılık kıygandek, sen mu Allah'ın bendilerine yaxşılık kıygın. Yeryüzüde buzgunçılıkını tilimigin. Allah hakikaten buzgunçılık kıygıçılarını yaxşı görmeydi. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. Karun, menin alahide bilimim boğanlıktan bu baylıkı eriştim, dedi. Karun'dan ilgiri ötken ümmetlerden onunla qaraganda texami güçlük, toplığını texami köp boğan kişilerini Allah'ın halak kıyganlıkını o bilmedi mi? Günahkarlarının günahlarının soğuruluşu Allah bunu bilgenlik için hacetsizdir. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Karun öz kavminin aldığa barlık zinneti bilen haşametlik aldı çıktı. Dünya terikçilikini közleydi Allah. Kaşki bizge Karun'a berilgen bu baylık berilişçi o hakikaten dünyalıktın çoğun nesibi iyiken dedi. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. İlimli kişiler, vay silege, iman etkan ve yaxşı emellerini kıygan kişiге Allah'ın savabı yaxşıdır. O savab fakat sabır kılgıçılağına berildi, dedi.
فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. Qarunni onun üy bilen koşup yergi yutkuzduq. Onundan Allah'ın azabını dep yıkılıdığan bir cemaat bulmadı. Qarun özünü qoğdiyalmadı. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. Tünügün tehi Qarun'un derdisini arzu kılganla deyişti ki, pah, köydün mü? Allah bendilerden halıgan adamның rızkını ken kılıdiken, halıgan adamның rızkını tar kılıdiken. Allah bizge merhamet kılmıgan, yani arzu kılgınımızını bəgen bolsa idi, bizni elbette yer yutattı. Vay köydün mü? Kafirler nicat tapmaydı. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Yani şu ahiret yurtini yeryüzüde çoğunçılık kılışını ve buzgunçılık kılışını közlemeydiganlarga has kıldık. Yaxşı akıbet takvadarlarga mensuptur. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. Kimi ki yaxşı iş kılgan iken, o kılgan işlerden mu yaxşı mukafatqa, yani kılgan yaxşılıqıdan ne cihetse artık savapqa erişidi. Kimi ki yaman iş kılıdiken, yaman iş kıyganlağı fakat kıygan işleriga yarışa ceza verildi. İnnellezî farada aleykel Kur'âne lerâdduke ilâ me'âd. قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Sana Kur'an'ni, yani onu tebliğ kılışını ve onun ahkamına amel kılışını farz kılgan zat, seni elbette qaytadigan yerge, yani Mekke'ye qaytırdı. Aytqin ki, kimning hidayet ilip kelgenlikini, kimning op-ochiq gumrohlikda ekanligini Rabbim hammadan obdan biladi. وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ. Sen Peygamber boluştan ilgiri Kur'an'ın sana nazil kılınışını ümit kılmagan idin. Fakat Rabbin rahmet kılıp sana onu nazil kıldı. Kafirlağa yardımcı bulmagan. وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Sana Allah'ın ayetleri nazil kılıngandan keyin o ayetlerden, yani şu ayetlerge amel kılıştan kafirlar seni tosmusun. Rabbinge, yani onu bir deb bilishga ve onunla ibadet kılışqa davet kıygın. Hergizmi müşriklardan bo'lmagan, yani ularning nefs xohishlariga moslashmagan.
ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. Allah'a qo'shib boshqa bir ilohga ibodat qilma. Allohdan boshqa ibodatga loyiq hech iloh yo'qdir. Allohning yuzidan boshqa barliq narsa yo'qoladi. Hukm faqat Alloh xosdir. Sizlar Allohning dargohiga qaytarilasizlar.